Dobrodošli na kanal Životna sila. Bakin kolač. Potrebno vam je 4 jaja, 300 ml ulja, 300 g šećera, korica od jednog limuna, 250 ml mleka, 600 g brašna, 1 prašak za pecivo. Priprema. Izmutiti jaja i šećer mikserom, pa lagano dodavati ostale sastojke i sve lepo sjediniti. Nauljiti aparat za galete, dobro ga ugrejati, a potom vaditi kašikom smesu i stavljati na sredinu kalupa, pa zatvoriti kalup i peći prema uobičajenom postupku. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.